uJesu uthe xa iphuma eGetsemane into ebekade eyibona endebeni yamanifesta. Wabona amadoda aphethe amahlele, ephethe izibane nethoji. Mayifika uyababuza uJesu, nifuna abantu? Bathi sifuna uJesu waseNazaretha. uJesu washaya isifuba wathi yimi lo enimfunayo. Lithi iBhayibheli bethuka bahlehla bonke bawaphansi. Yini bewaphansi? Inkazimulo yakhe akakayikhumuli. NguPetro yajabule yathi yabona Jesu. Ingathi ngalokho badidizelisa kanje. Andithi ubeshilo wathi ngizofa lapho ufa khona. Aphinda abuza uJesu wathi nifuna abantu? Bathi sifuna uJesu waseNazaretha. Wathi bese ngishilo ngathi yimi. Uma nifuna mina bayeke bonke laba bantu wakhumula inkazimulo. He became an ordinary person. Uthanga khumula wayiqala uJesu ukuarrestwa ngalelo langa. Wabanjwa, bambopha izandla nenyawo, kwaqhuma impama, kwaqhuma iquze, bamkhafulela ngamathe. Uyiswa endaweni ekuthiwa yi-whipping post. Le ndawo asiwa kuye kuthiwa yi-whipping post. Ilapho uJesu ayokwenza i-transfer khona. Amen. Uboshiwe lithi iBhayibheli bamisa kuAnas. Bamkhupha kuAnas, uAnas wathi uyalizama ityala lamhlula, bamsa kuHerod. uHerod wathi kade ngifisa ukubona ngabulala uJohane, kanti ngangifuna wena. Hawu nguwe lo ndoda sokufikile. Akundenzeli isibonakaliso noba siyi1. Uthi uJesu isizukulwana esihlexezayo. Uphinda into awayithume uJohane. Uthi isizukulwane esihlexezayo nesibi sifuna ukubona umqondiso. Awuzubona umqondiso ngaphandle komqondiso kaJohn esesiswini senhlanzi insuku ezintathu nobusuku obuthathu. Washavala umlomo. Bathi uHerod niluletheleni lolu hlanya kumndithi makenze umqondiso ungitshela ngoJohn, kanti uJesu uthethe ukuthi ayikho enye miracle enzoyenza ngoku ozoyibona wena ngaphandle kokuba ndizongena ethuneni ngilwe nethuna ngilinqobe. After 3 days I will rise again. Kusho an ordinary person uyikhumulile inkazimulo yakhe. Hallelujah. Uma esuswa lapho wasiwa kuHerod. Mayiphuma kuHerod, uHerod wazama ukuphica ityala lakhe akalithola, wayesemkhiphela phandle. Lithi iBhayibheli waphuma egqoke ingubo ebubende. Engakayigqoki ingubo ebubende lithe bamisa kwi-whipping post eboshiwe. Wafika uJesu waboshelelwa, bamguqisa ngamadolo. Lapho bamguqise khona kwafola amasosha emva kwakhe. uJesu mayibheka kwi-spiritual realm, wena ngamehlo ubona amasosha emva kwakhe azomshaya echintshana ngaye. Kwi-spiritual realm uJesu ubona izifo azoqeda ngazo. Bamkhumula ingubo zakhe, umqolo wakhe wabangaphandle, washaya owokuqala. Bemshaya ngento ayinamachopho. Induku zabo bonke zazinamachopho apha phambili. Ithi xa imshaya imhlazule, imphale. uJesu inyama yakhe yabadlakadlaka, washaya owokuqala, yaxoshwa ama-fits. Washaya okwesibini, yaxoshwa i-sugar diabetes. Washaya owesithathu, isusu ikhensa. Washaya owesine, yesuka isifo senhliziyo. Zonke izifo ongazicabanga. Kuthe inyama yakhe sebeyichayile idlakadlaka, igazi liflowa. uJesu beyibuka kwi-spiritual realm wathi sengiqedile ngezifo, namasosha alahla induku phansi. Amkhumula. Athe uma emkhumula lapho waphakama evevezela, ehydrated. Igazi liyaflowa, amanzi emzimbeni ayaphela, kodwa waqinisela wahamba. Wafike wema phambi koPilato. Mayifike emaphambi koPilato evevezela, beluka umqhele wameva. Ithi ngiyayitsiba lezi nduku ezishaywa emhlane wakhe, ngoba akulilo lonke igazi elaphuma emzimbeni kaJesu elingelokusindisa. Leli lokushaywa emhlane laliqondene nezifo kuphela.
okusho ukuthi yonke into eyenzeke emzimbeni kaJesu kufanele uyikholwe ukuthi yayenzelwa wena, ngoba uma ungakholwa imivimbo awashayona yezifo ungaphiliswa ezifeni, kodwa uma ungalikholwa igazi lokusindisa elaphuma ezandleni uhambe yesihogweni kodwa uphilisiwe. Haleluya. Amen. Bamshaya Pilato wamgqokisa ingubo ebende wamthwalisa umqhele. Umqhele akawuthwala nguJesu wafakwa. Lento ekuthiwa awuxhonyeliswanga wafakwa kusho ukuthi ngameva la. Ameva number 1 lento efakwa kuye zange idalwe uNkulunkulu kodwa yavela emveni kokuba uAdam onile. Ithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu emxelela uAdam engamqalekisa emxelela into eseyenzekile emveni kokuba bephule umthetho wakhe wathi lento eyenzile seyenze ukuthi umhlaba owulimayo ukuvezele ameva. Ameva zangadalwe avela. Ngoba mawuphula umthetho kaThixo khona izinto ezingadalwayo kodwa ezimanifestayo. Zimanifestiswa ukuthi wophule umthetho kaNkulunkulu. Khona izinto ezithi mazivelile ihlula nomthandazo evelile ngoba wephule umthetho kaNkulunkulu. Haleluya. Bathatha wona lo meva beluku isithaba sameva bawafaka la meva ekhanda lika Jesu bawanyanzela angena kukhazula imithambo angena shona enhloko kwaba negazi eliphumayo kanti uJesu leli gazi uqonde ukushaya zonke iziqalekiso zethu zemindeni. Haleluya. Izifo sesishayile ngaleli igazi uyoshaya iziqalekiso. Wayesehamba behamba naye bamkhipha phambi koPilato. Uthe mayiphuma uJesu kuthiwa ezongena edolobheni iJerusalema kunendlela ekune main street abantu ababemdonsela kuyo kodwa uJesu wadecide ukuphuma ngeback street. Le ndlela yaseback street kuthiwa indlela yaseDolorosa. Indlela ekwakulahlwe kuyo bonke abantu bakwaSirayeli abayibehluleka ezimpini zamaFilisti, abanye bagwazwa bezinyonga, abanye bephuke ingalo beziscrapper, abafakwanga kwaIsrayeli abenzelwa ngecamp yabo kodwa balahlwa estratweni ekuthiwa yiDolorosa, baphila impilo yokuhlala estratweni because they were not qualified ukubuyela kwaIsrayeli babe ngamasosha. Uma uJesu esehamba ebheke eGolgotha wangena kule ndlela yaseDolorosa. Kwangena umuntu ongathi unxilile kubethwa zinduku, inyama yakhe ilentelente, igazi liyaflowa, uhydrated, amanzi achithekile emzimbeni, namanzi ayaphela emzimbeni wakhe. Uthe esahamba bemthwalise isiphambano bamkhahlele uJesu agqwiqwe ahambe alahle isiphambano ngapha uJesu ayowela phezulu komuntu olunyonga owagwazwa empini. Athi umewela phezulu kwakhe ma evuka avuke naye. Uma evuka naye kwaba nendumiso eqala ebantwini ababe rejected kwaIsrayeli, kodwa uNkulunkulu before ayongena ekufeni esenza ama miracles kubo. Bathi abanye bemthuka bemkhafulela ngamathe kodwa laba babe bemdumisa. Athi mevuka athi uyidwele, athi umkhulu, uyaphilisa, unamandla. Bethu yawa ngapha bemkhahlela ayowa phezulu komuntu oshwabene isandla sakhe soluke ahlanganyele nalo bamdumise, awele phezulu komnye onesizathu sakhe, awele phezulu komnye onesizathu sakhe. Baba nokuqaba lwamaphara akwaIsrayeli ayisa indumiso kuNkulunkulu, abanye bemthuka kodwa laba bayisa indumiso. Wadumiseka edunyiswa abantu abarejectiwe. Mamela, nobu rejectiwe mndenini, nobu rejectiwe emzini, nobu rejectiwe emsebenzini, kukhona into engakunceda, dumisa yena. Uyabanaka abarejectiwe. Uyabanaka abarejectiwe. Amdumisa. Bahamba uJesu. Uthe mesezofika eGolgotha ehambe siwa
seqedile ngezigrebha zakhe ukuziphilisa ehambe sokuthi ababona uSimon waseKurene bamnyanzela bamakathwala isiphambano kanti indoda yaseAfrika kanti le ndoda abayinyanzelayo baya prophet ukuthi umAfrika noba ngangamfuni uYesu kodwa uyonyanzelwa ngokushunyayezwa ivangeli elinemihwelo emhlane kaJesu awayefela yena wathwala isiphambano ngaphambi kukaJesu ebheke khona eGolgotha. Ethi iBhayibheli mayifika entabeni yamathambo wafika kugcwele amathambo ezelelesi ezafa uqala abantu ababefe ngokudlwengula nokubulala abantu ngoba abantu ababebethele umnqamlezweni awekho amangcwaba abo babengangcwatshwa babedliwa zizilwane amathambo abo aze agcwala ingakho kuthiwa yintaba yamathambo. Uthe uJesu mayifika lapha ehamba phezulu kwamathambo abantu abafa ngenxa yokwelelesi nobugebengu wafika sekubethelelwe amadoda ayi2 ngapha nangapha esakhe isiphambano siphakathi. Indoda ebikade ibethela aba ikhona iseready kuthiwa indoda yokuqala yanikezwa isipikili namachizolo yathi mayimbona indlela limele ngayo ukuthi umzimba wakhe akubonakali nebala lomzimba ugcwele igazi namahlwili namathe nezikhohlela nenhlabathi kuthiwa lathi sorry andikwazi ukubethela umuntu olimele kanje. Isosha lesibini lanikezwa isipikili namachizolo lathi maliphezulu kaJesu lizombethela umntwana walo wanqanda wathi daddy umubethela umntonje olungileyo kungcono umyeke ubethele mina. Isosha laphakama phezulu kaJesu lingazweli uJesu lizwela umntwana walo lokho kuyichurch history. Hallelujah. Kwazovela isosha lesithathu elinenhliziyo embi ekuthiwa nguScipio. Leli sosha alilonqeni igazi alinandaba negazi. Uma livela leli sosha kwathiwa kusithwa nanga amachizolo ilele kubhalwe incwadi kunencwadi ungayela ibharo uyifune ebhalwe the hands that drove the nails. Ezona zandla zaqhubezela isipikili uScipio igama lakhe. Kuthiwa uScipio bamnika amachizolo uJesu bamkha i2 feet bakha ubani bakha umuntu ongenamandla nontengantengayo umuntu okhumule inkazimulo wawaphezulu kwamathambo amathambo anye amhlaba emqolo angena amanye enyameni yakhe lamathambo abantu angena enyameni yakhe ingathi bathi uma Nkosi wawufike singekoni kangaka ngesingazange singene ekufeni kodwa nawo amathambo wabo anamathele emqolo wakhe. Uma uJesu bembopha ngentambo bedonsa isandla sakhe kuqondana nomgodi uScipio wadonsa ichizolo walibeka esandleni wabethela ngesando abethe isando siphaphalaze sishaye isandla sakhe. Uthi umprofeti uIsaya embona ngesiprofeto uthi ayenyele amathambo ami. Hangena ichizolo lophuma ngapho ugodweni labambeka isandla sathi nci nakwelinye icala benze njalo nenyawo zakhe baziphambanisa ngamachizolo base bedonsa isiphambano ngentambo besivusa abanye besidudula ngasemva saphakama. Uma siphakama isisindo somzimba samdonsela phansi isiphambano simbambile amanxeba avuleka ezandleni zakhe. Uma besiphusha isiphambano bembe umgodi basiphusha isiphambano samba sowuwele emgodini masithi hala kahla emgodini yahlazuka inyama yakhe. Lethi iBhayibheli wema uJesu kanti njobe mekanje uzodiliza udonga oluphakathi komuntu uNkulunkulu ukuba wena ungakwazi ukufika kuNkulunkulu ukuba imithandazo yakhe ivimbeke ingafike ezulwini kanti uJesu njobe mekanje uzobhidliza udonga oluphakathi kwakho noThixo. Ngesandla sakwa left ubambe isandla somoni ngesandla saka right ubambe isandla sikaNkulunkulu uhlanganisa imihlambi exabanayo ngenyama yakhe ngokulinyazwa kwenyama yakhe. Hallelujah. Wema ulenga esiphambanweni ngengako umpostoli uPaul athi mayimbuka indlela alimele ngayo athi awusekho omunye umhlatshelo oyophinda wenziwe maqondana nezono ngaphandle kwalomhlatshelo owenziwe.
ngamanye amagama uma wona emveni kobuyesu walimala kanje awusekho omnye umhlatshelo. Yawulithi iBhayibheli uma sonile sewashita manje uyi-advocate. Sine advocate enguJesu. Uma namhlanje urealize ukuthi kunezinto kunempilo engingayiphilanga kahle ngaphambi kaNkulunkulu owalimala kanje ungaya kuye as an advocate. Kodwa uma ungona ukusithi awukhona uJesu negazi lakhe lithi iBhayibheli awukho omnye umhlatshelo oyobuya wenziwe maqondana nezono ngaphandle komhlatshelo already osowenziwe. Yini isiphambano sesiyavala? It's an ordinary wood. Hallelujah. Walenga esiphambanweni othe bhizelenga laba kuthi abantu ababebethele emnqamlezweni babe unconscious, babhude bathethe izinto bathuke benze yonke into kuthi abamhlambalaza bamthuka lo ongapha phinde wajika. Omunye uthi omunye indodana kaNkulunkulu phela zisindise nathi usisindise. uJesu wathula uthi lo ongapha wendoda thina sigwetshwe ngokwamatyala asifaneleyo ke yena lo ophakathi kwethu akenzanga nto wayesethi inkosi uze unikhumbule wakuza usebukumkanini bakho. Ngamanye amagama leselelesi noma singazange sikholwe kodwa sake sayi-attenda imvuselelo kaJesu lapho wayifundisa isixuku sabantu ebafundisa ngombuso kaNkulunkulu. Kwathi noma engazange asindiswe lapho kodwa walibambela igama lombuso lokuthi le ndoda inombuso ezoza nawo la emhlabeni. Hallelujah. Now waphinda wabuya wawuqhubeka nokona kwakhe ngoba bakhona abantu abake bafika endaweni eright enoThixo aphume engasindiswanga ayoqhubeka nokona. Ukhumbula sebethelwe emnqamlezweni ukuthi lo muntu ndangena enkonzweni yakhe eshumayela ngombuso uthi uze unikhumbule wakuza usembusweni wakho. Uthi uJesu namhlanje uza kuba nami eparadise likaBaba, hayi ndiza kuba nawe. Khona imistake esesiyenza makushunyelwa lapha abantu abanye ndiza kuba nawe. Mosithi ukuthi uJesu ndiza kuba nawe usho ukuthi kuyoqale kufe iselelesi uJesu angakafi. Hallelujah. Kusho ukuthi nguJesu oya embusweni weselelesi. uJesu uthi uza kuba nami embusweni kaBaba. Ithi iBhayibheli washwalenga wakhuluma amazwi ayi7 elokugcina izwi alishoyo ukuthi Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami wagebisa ikhanda wafa. Lalela-ke uma uJesu efa kwafika isosha elaligwazwe empini kodwa ebelilapha emnqamlezweni lingekho kulaba abarejectiwe ngoba belise active. Malifika esiphambanweni lathi yini madoda bekade besophula amathambo alezelelisi ngoba ngakusasa bekuzoqala isabatha nisekhona. Now kwathiwa laba siyasabatha ngomso singenzeka sifike ngomso bebalekile esiphambanweni. Abanye abantu babekhululwa zichomi zabo abaleke esiphambanweni babasika amadolo. Xa ifika kuJesu bafika uJesu sefile. Lathi sosha yini lenzekayo ngifike lo muntu okuthiwa uJesu sefile benihalela uke ngimzwe. Kodwa litheli sasho kanjalo linenzondo linjalo ladonsa umkhonto. Nathi noma amadolo wakhe ngingawasikanga ithi ngizizwise noma esefile uyohlala ukhumbula Jesu ukuthi babe ngifike uphila kanti uthandazile engathi wezwa lo mthandazo welisosha. Uthi ngoDavide uthi sindisa umphefumulo wami enkembeni ngingagwazwa ngisesemzimbeni ngingagwazwa ngisezwa sindisa umphefumulo wami enkembeni. Namalifika lelisosha lafika lalinemba ngoba lalinelihlwe liyi1 la vele livalekile akho sidingo soba liliqine elinye ilizwe. Lambuka uJesu lambuka ohlangothini lavele lambhobodla ngomkhonto lawuthi shwe umkhonto wangena enhlizweni malidonsa umkhonto. Lithi iBhayibheli kwaphuma igazi kwaphuma namanzi
enye yedrop zegazi ayichithekelanga iwele phansi emhlabathini kuthiwa yaspinela kuleliso elingaboni lamfike lamthelelisweni uthe bezosula ilihlo lakhe lenguleka lavuleka walahla umkhonto phansi wathi lo muntu sifane samcindezela lo muntu sifane samzonda sifane sangamfuni samhleba sifane samthuka sihambisa ama WhatsApp nama message kubangani bethu kodwa lo muntu lo impela ube indodana kaNkulunkulu bathi abanye ushiso yini wathi igazi lakhe limphilisa cela ukufaka ngalokho uthe uJesu baba ezandleni zakho ngiyawubeka njengoba esheke kwazwa lisosha sefike eHades wafika kunemphefumulo yabo Abraham Jacob Isaac noJobe bavalelwe ngapha behlulwa ngumngcele ezinye iziboshwa ezasifeke ngesikhathi sika Nogumbe sika Noah zingamlelelanga uNkulunkulu ngoNoah zikhona lapha nazo bathi besahleli uSathana celebrate esithi siqedile ngoYesu ngaphezulu akukho umuntu oyophinda phakamisa ishosha akukho umuntu oyophinda avusa uLazarus kwabafileyo sizozitamasela isihoko celebrate uthema Efa uthi uPetro wahamba ngawo lo moya besithi ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami wahamba ngawo lo moya waphuma emzimbeni wahamba ngalo moya besithi ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami wahamba ngalo moya waqonda eHades eshiya ioverall yakhe ilenga esiphambanweni mayifike eHades ufika abangcwele bavalelekile eHades uma uSathane ebhize celebrator bayizwe iHades inyakaza wabuza uSathane ngubani onyakaza le ndawo wathi umidimoni eli1 bakho prophet phunculeyo apha wathi hayi abaprofeti baphelele bonke wathi idimoni xa lithi liyaphuma phandle ladibana nendoda emphefumulweni wayo ethwele umqhele wameva umhlane wayo udlakadlaka izandla zakhe zinamanxeba ziyavuza igazi idimoni libuye ngalizonika ireport laselandiza lemuka uJesu wafike wavela eminyango uma evela eminyango ethwele umqhele wameva izandla zakhe zilimele nasezinyaweni kuthiwa uSathana wavevezela wathi uSathana lo Jesu uyisigebengu esona sigebengu ngoJesu uma bengazi into ebengiyenza kanti ngizilimaza kanje wathi uJesu lethi ikhiyo lapha wena uSathana wathatha isikhiya waziphosa esesaba ukubanjwa izandla ezinegazi uJesu wazibamba isikhiya uma ezibamba kwagquma uJobe ngapha emuva wathi uJobe nali iqhawe lasendulo esalibheka lapho umobala njengelanga liphezulu uyu uJesu lo ilibo lo aphakama amaqhawe enkolo athi sasicabanga ukuthi yintsolo sasicabanga ukuthi ngumdlalo lento kaYesu nazi izethembiso esazibheke encwadini yamaHebheru sibheke umuzi kodwa zingathe sigcwaliseka ezethembiso namhlanje izethembiso zifezekile amaqhawe mangenyama Jesu wathatha iParatus wenyuka na ethwele imiphefumulo yoAbraham noJakobe noIsaac uMaria udibana naye uMaria udibana noJesu ufuna ukumkhawula uthi uJesu lalela Maria awukazumkhawula ngoba izandla zami ngamanye amagama izandla zami ziphethe imiphefumulo yabangcwele. That's point number 1. Point number 2, umpriest uma endaweni engcwele akavumelekanga ukuthinta umuntu nokuthintwa umuntu. Umpriest omkhulu uyongena endaweni engcwele ngegazi lakhe uphethe imiphefumulo yaAbraham noJakobe noIsaac uhamba nabo ubathwele wasethi tshela abafundi bamsohlangana eGalile. uMaria eyodlulisa umyalezo uJesu wabe edabula amazulu. Lithi iBhayibheli wafika ezulwini esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu washiya imiphefumulo yabangcwele oAbraham noJakobe noIsaac wabashiya eNorth nesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu wedlula wadabula amazulu ebheka endaweni engcwele. Lapha lithi iBhayibheli wathi uma eyongena emaphakadeni wafika khona ingelosi ezimlinde eminyango
siphethe igazi lakhe. Mayifika umpristi omkhulu zafike zamnikeza igazi lakhe. uJesu wathatha igazi lakhe wangena endayini engcwele wafike wafafaza ngegazi lakhe endayini engcwele erinovate izulu ecleana izulu ukuthi baba umsebenzi obunithume wona sengiwuqedile sengiwufezile sengibuyela endaweni yami. Waphakama omdala wey'nsuku washo ngevoice enkulu wathi sit on my right until I put your enemies under your feet. Safelwa umsebenzi omkhulu owenziwayo umsona emveni komsebenzi omkhulu kangaka alikho elinye igazi eliqondene nesono angaphinde kuyofa omnye uYesu esiphambanweni. Asimeni ngezinyawo. Sengiyathanda othi Nkosi namhlanje ngiyakudinga empilweni yami. Bengiyazi ukuthi ngiyakudinga kodwa bengingazi ukuthi ngikudinga kanje. Umuntu othi omnye uthi ngisifikele lapha House of Glory ngafika nisindisiwe kodwa angazi insindiso ngiyichazelwe kanje. Bengingazi ukuthi kunomsebenzi obuhlungu kangaka owenzeke enyameni yakho ukuze unixolele izono zami. Lalela njoba enze kanje asikho isono angasixolile. Uma bekuthiwa uJesu khona isono esimehlulayo ngeba samhlula eGolgotha, asikho isono esingamehluli. Waxolela abaphangi abadlwenguleyo babulala abantu, waxolela abantu abaxexezeleyo, waxolela abantu abahlebayo, waxolela abantu abenze zonke izinto ezimbi phandle, wabaxolela. Ngoba njengamanje uhlele esihlalweni somusa, isihlalo sokuxolela noma yiluphi uhlobo lwesono osenzileyo. Igazi lakhe liyopha, igazi lakhe liyaqhuma, igazi lakhe lise-fresh ukuba akuxolele izono zakho, akuhlambulule konke okungalungisi. Ubufuna ukuthandaza nafa fasangana. Haleluya. Ukhona namhlanje uthi ngokaNkulunkulu nakaThixo kodwa sikhona izono ezezanamathela empilweni yami, thandaza nami. Igazi likaJesu alilonilise. Suka lapho khona uze lapha ngaphambili ukuthi igazi likaJesu laqeda ngezifo. Yini ekwenza ube usenesifo? Ukunga understand ukuthi khona igazi elaphuma emzimbeni kaJesu elaliqondene nalesifo esingiphethe. Lesifo osibangayo senza isifo sakho kunegazi eliqondene naleso sifo sakho. Buya lapha ngaphambili. NoJesu khona unamandla okususa izifo, unamandla okuxolela